ene se ya momi anya de ebebu me biem abrabo mu nkomo yeye ye ho aduro Akua Ghana's most beautiful ne ho nsem bi mu nkyiremu ebepie mu ewo aha ene evidence bi nso so meda na di ewo aha na mu eda ya sorry ye anti asempa se eye Prophet Set from Pong gospel musician ono so wato ananam ewo nse de minim asem ne mu pomasibre ne se etisade a Nyankopon wonfa ne kra ensie eyi ene e ba ne sei no gospel musicians nhwehwe animu a ye ba abeye no enye nhwehwe animu ketwa wo ma no mo mpena asem nyina ebe pretend said your mpena asem na ne mebo gospel musicians bi din ewa ha ene intege reggae ni yo bi a e koso gospel industry no no meka ho asem ewa ha ewo wa ye ho ado because me America sa no baabi be wo me baabi atwi me aya afene futo me mfa no ekutia Moi, modi mi videos ene me ho nsem me ho ne me bi toto mo platform aya na enkrofo bi si mo bo ekuti no ma fa ne personal obi ni wanya asem dendenden na sankrofo no ma woni omo nya akabar mu omo yi because video bi ho no ma na message bi ho no ma wo de to no ma wa wudi mutim fifi ade we ni pass me say na so obenten nya me ne ba do fa ne personal no ne kire say 90% of sankrofo no aya na omutim ni omakom no mo ade mboni bi fa ho nti wudi bibi sa ato ne ne omasema kwa kohia eti wuni mu hwe but wo mo ni ye omo beye no e kire sa ade na wo wo mo eti sankrofo no mema me ne wo mo nya aka but mo hwe wo mo yi abo ne nya wo ne se wonka wa onfe ne senkyere wo obi ono so because of me video na me ye ni nti no oni nyina so obi amenye no hwe wota me all because of video no sankrofo no 90% of them no ma me nka se me nkyere wo aya na ye ahoya ne wotan ama me ne wanye pe ebibifo suban ne ye ne yo tantan ene ya na omudi mu fo na ya na ye me yase ye omfa na kutia no sankrofo no momfa na futu mema momfa na kutia sanse me me kasa no baabi wo me baabi etwi me mo amodom ya efiri mu akoma mu amokan me mpaebo no monkoso nkan me esanse edom ani sane wo so entakrache Akua Ghana's most beautiful me ni no ni ene me be kire nsem many Akua Ghana's most beautiful yeni. Picture where your picture you try and son or Baba Yen Ghana's most beautiful and only say minimum pa. Na if we as will be anyone with new business said you nipa si nim ne ho. Inti kakra mi minimum no and I may ba beka ho asem ye won krofo bi on mo a ensem bi kokoso na ensem ne koso fa Akua ho no. What mu so bitimi so video. Wonim ne ba bia abosire mu kapa. Na wo mu cham tro na busuye sankrofo na omo keka sansem no say 99% of women nsem no na ye ntra me nsem ya me ba be kan 99% e na ye nokore it is entro bi omu a e bia anofum nti 1% pe bi e na be ma na ye ntro but omo de 99 e ye ntro e ye busire mu ka na me ba be kirim enkrofo be si Akua ye ungrateful e ye Schwarzenegger e na introduce Akua e ma e ye nikunu a one na wone ma me ensa no oni introduce you ne man no so omo nware o so I can minim de enkrofo bi epe so omo kire na me ba be kirim e kwan omo fa so a omo ehia ye Akua wi ni Ghana's most beautiful wi ye no me Akua ko Ghana's most beautiful no mabre o omo mabre no me mabre pa mabre pa because me yima ko me say me do obi a na me do no na me pe obi asema me pena asem that is me the onimia obeka ne kure bia beka and enipa ba ko a after oyini most beautiful ne krampo no onim odo ne tema na me da na di e kire Akua nipa ba ko a metimi aka se wonim e bia se ontwantra metimi ayi na dance eye AJ pounds adwoa the onini wi most beautiful no abusuafo na Akua na danfo ne adwoa na danfo anu ni kwa onu ni ba ansa na obeko most beautiful no ba ko ye friend Sharon eti na Akua free enkan a omo ba Kumasi omo airport e ho na omo hia afia Schwarzenegger I stand to be corrected omo first time omo hia afia Schwarzenegger elbo Akua abaso oh why are dear what your santefo ni brabra na number exchange be mu eti Schwarzenegger be Kumasi na ofre Akua ka che ni say I stand to be corrected the honor kakra because I check offer the catcher and say, wo Kumasi no wo golden tulip na Akua se me cross me na fofo na ha ne ho na you pull side the na Schwarzenegger call into o call honom no mo pull side the honom na an check and na doctor ye o ye Akua kunu e ba pull side ho eti afia Schwarzenegger no one san na Akua ba be ye Akua na afia Schwarzenegger delay show no ama na ba be ye Schwarzenegger dada eti Schwarzenegger no be gi bi ansa na Akua e be ba
ne Schwarzenegger ne papa ni di nkomo na all kase Akua ni odi oyi ni Ghana's most beautiful no o ni na papa say wow oh why are there pa what your santifo anim ye nyina ya che wonka mi se sa na tie de a e che se papa no ni Akua dada ba no mu nya nhia eti papa ne krampo no obi nim ni tirim adwena sa abre no o kasa na wo ni tirim na obi anim obi antim adwe eti say na introduction ni call you or ye say oh Akua ni e na sa asem na etutwae eti honum na Akua ne kasa me ba be mi project na say wo ni doctor ye say wo ye we because Akua no nim doctor no wo na wo ye we de ni me hia wo support ti ba chofa wo number mama edu say be project na ma fo obi anim say yeah to gospel yi kra gospel musicians near that they go ba be program wo hia sikafo ebi no mama be support you di o musika say de be ya ade na wo ye ni betimi enye push eti ode number ne man no enti ya menya ye ne ade ba ko a me kai se menye mistake Akua ka so me pa acho me pe wo personal number because I am empanyimfo sa na o mota de o managers number ne hwan number secretary no so me pe no so personal number na me dia ma no ena Akua yi ni project no ne papa ne kasa ye ena mo e wo se ekoso ne course nti no na chi ena papa na wo be se Akua pa wo se Akua pe dey na introduction ne course no na nye pa asem timpacho Ghana for mo ankasa mumua se we se kire se odene man so mo nware a mo ankasa wadawroma mumua asem no me ne afia Schwarzenegger ni asem ena mintimi enyina asem na aba ne so na me nkase me ne ba be wa asem wo mere kura onka me isan se ebi kura mpo a Akua na mi hu ne se oye me dofo me dono no ebia ekina bi obetimi adane na chi ama me enne na ase nwanwa enipa hu okuku sekusuro nipa de ja asaman eti de mimi nim ena meka ena nye bosire muka ebi nso so na meka mi wo mi nyina so amede kan se ni American say na introduction ne koy Akua ne papa no ewo ne first born na awari asem ebebem no me hu afia Schwarzenegger wo ho we say kire me say wonso ye wanamfo ye omu categories ye wo namfo mu ye omu different no kire me say na Akua no ni Schwarzenegger na nhye da nya adamfo say de oni AJ pounds tie no debi me na me ye MC me hu afia Schwarzenegger ho oba ho de amenkai but me hu no but the obi me hu so ye ne yonku bia no na wo ho no mu bi it is our first introduction ne course no echire no bibia ne wonu mu si da se papa no dikosi afia so se onko kan kire Akua se open no se bibi se si ye de amante minim wo mo nso so no ma hunu hu asem papa ne ka so opa Akua ne hu nsem bi ho no mu a mimidi mu adanse eniema niema bi ho no mimidi mu adanse ma hu bibia kire se afia Schwarzenegger ye introduction se relationship introduction ebusuafo kakra minim no afia Schwarzenegger ni Akua o ma ye adwuma ba bi fa akopen o mo ye namfofo bi te se o mo shabat enya namfofo sa yonkofo sa de na Akua oni AJ pounds tie no eno de kakra bi minim no se eno na chini bi hofro ho no mo de I can tell timo adawro ma mo amon ade a kire se wo de obi akoma obi aware no AJ pounds de ye friend adwoa no obetimi apia be kemi bia fa Akua ho Akua betimi apia kemi bia fa AJ pounds omo de still na me AJ pounds e cool and na Akua so na me hu no omo de me omo asem na sida daada me tu omo fo but me nima de kodie nti e besi sa abre otan anase wantwi e wo sankrofo ni mienu entem ena minyi Akua ama na minyi AJ pounds ma but AJ pounds ma kasa a kire ne pen ena makasa a kire Akua ne pen eti AJ pounds o pie be kasa Akua ye sei ana Akua pie be kasa AJ pounds ye sei omo de na omo ya ayonkofo obi betimi agye bi sanso na AJ pounds betimi agina ayonkofo ayonko na ne wo omo ntem na twantoro to Akua so betimi agina ayonkofa no so twantoro ato eye AJ pounds ne so but omo mienu so omo yesa eda wo omo mienu anim twe wo omo obi kra nyame no na obi enyina ho bi me fa akwanya we ese esu atunkrofo bi fo se na ase gwanwa wudi obi koba na se one wo sese nya se ase chi onya na che se edo wo wudi enya asem pe na ebesi ye dem pese Ghana fo nyina sa ate ase ma me ne se ebesi hayi so obi ko ware obi aye de nsako ebesi hayi ense bia ni wono ma obi dia koma obi na se obi akwaje a meka sese de ya san ase sa ware gu obi aba eti besi ye de mimi nim ne se bibie ni wono mo eya dansiri e beka se ye gina se aware a Akua ene papa no ware ye no agu bibie ni wono ma me gina so de akasa ti modawro mensam na motie no nye ni nyina na ye no kore mom ya ntwan kopem se ye benya pomasi bre wa asem bi mu e be kire se eyampa aware gu obi aba na asa aware gu obi e maaye ewi ase de
eye saa na ti nye nipa nyina na bedo e na nye nipa nyina so e na betawo enchechemu kakra me wo e wa asem ne ho no eno na mabo ne nchemu no gospel musician ya me kan na se ni say yese wato na nan mo nse dia me nhye de hu no krai e be se me kan bi gospel industry mo kakra gospel musicians obi ehu ye nyankopon ehu ye yo ye mu binom keke ani menya me sompen so mu ahoden de ya po otan ahon ya na ntitwitwa me ka semu ya na obi fi se me peka sa busuafo adwuma ba ko me wura mu me hu se wotan unity nim gospel musicians unity nim emodo do anwa intege reggae fiu ena meka so wo mu ni yobi aya na fa kwen gospel musicians kakra bi we anyway nkasa we anyway what problem we ye program na so ote se we di we mo se memma abusuafo me won se bi ono me kasa me brobro so a nipa hu begire no sisi twemo otonyom yi emre bi obi ka so obebo ne nyan gosu me yi shenko yi ne na asia kunya wa ma nipa na amo no ba sa nipa no sisi twum hu na ono ne sere onfa sa adwene krampo nsuso no oba pa krisi na wadi asem ne ba afofo ne nyan gosu me yi shen ne so anasem dese information kutame enso sa nipa no Obaba Christi shia no ne besere a friend say Joyce Blessing ninya gospel musician so aye petre into ono pa so otia si obi ka so obebo no ka se won prema sa nipa ne mo ne da Joyce Blessing ampa eti sa nipa ne ti say Joyce Blessing zero from for sign no e hye ne papa oye gospel musician o we mo nyina wo industry no wo mo hia so a wo mo ne wo ho sere DSP officer pon de se bi nipa bi asia so pana no Lady Prampe obi ka so bebo no ya ma na wa gift was say the same thing obi ka so akwakoye ne moa ni nya gospel musician ko botu guye me wo ho nyina so a me de ka sa asam e wa ha woman bi ono na ball ye nyankopon ya ode yekosie ni nya gospel musician say what ya see party woman nya de obi pie bi adai budi nyame soma kata moni mere bi agnesopo kwaji man ko Europe ni obi kotanaye enti ya menya na stand to be corrected e kodu bebi ni nipa na owo ne nchen no once abrochi de ye nsisi dan ho e na abrochi nso no ye ni adwosuo ho nto kwa e de ya kwa akosi obi sadia meti ye no ye no kredia na se ekoba ase nipa kro no ase odo ahase woda na di no echie na onda sa ado na di ni nya gospel musician de meti ye no ye no kra on na ko wo na se wonno na ko wo na se Ninya gospel musician o na kwa wo na se e de be na ye gie but ye ba na ya be kan ma nyame so ba hwe ubetimi ye deceive viewers but untimi deceive nyankopon o tiny ahwo ya na ntini twitwa pesemi nkuminya no edo edi ama wo boy nyina na di ni bi honom kwampa ama ambo edi bebrebe ama wo boy nyina no ebi kwampa no mo nkura ho no kwampa ebi obi kwampa no obi nya fine eno de mi ntimi nkyere de but the me born the me can asem bia me de me gina so me de kan sa asem no obi ka so okoboa obi na ni nua gospel musician enipa na asem krofo kro mo da sa suba na gini wo mu nyim wo mo adai na musuban te sa mo penam but mu pia no ba yam ho se de mo ye han bofo asem de mo nyem bone da na aya na ya me ya se aya na timamufo ni bi ni yo na ya na me di ho yaw o ye te da se abrani ama ye kura so e gospel musician se bi no obey ne pa and yako program okrampo na wunya gospel musician wo sra chen de obey ye no because of person che so oni uni level what do you mean person wo ye hwan na me de this ya quarantine ya hihye fie se quarantine ya twem ne mahia na me be sere ya kire me di buo bi ana sa ani die bi ma no na be ye ntege rege ne ya me ye bi de hia papa mu bi mu nsamfo ne mu ani ye nso ade no ye ni mu nyina na kobo de sulu la passe sa Reverend Philip Kodjobo de kan asem ye ni mu nyina na enkoyie e ya atom na aba adom so na mu nje hwe ene hantan no jani hantan ni mu nyai obi ti na ni ma kire obi no ababa wa bi di wa ha o share gospel musician bi call ne nchen me be wa kire hwe na wa mebusa am say ye hwan na menka ti mu am hono mu nhwe yie me ne ya me ya enkoyie no efi na ekro me bo me homoden sa mesesa wo a wo ye bibi enkoyie ni jan maybe oyi ekọ gospel musician kro nchen ene ne kọ so onu odi ani di ama no akọ se se otwe ne ho a otwe na gospel musician kro ne ka kire nipa ho fro se we o ka se mpenasem da pay somewhere one so ye ne say poto but maybe ni shia no so no fi se bi a wa shia panyimu wo industry no mte bi a odi ani di ema no adai ena gospel musician mu bi mote sa Moni atiase a monkyira wodon kyira no misi we yi set frimpon afiri mu enhwehwe ne wo bi ankrofo bi be ye no set frimpon so ne last launch na o ye o recover ye no ne launch na o ye me na me ye MC ye hu de kwa so ho
Encrophobia honum crapa no mo ho akonya so combat mi aba program ni bia ma na ye kama o mo nyina to gospel ni wo ma amada ba se ya woni hwei enhwehwa ni mo bi encrophobia be ye no obi enhu ye ye Nyankopon wagu ye mom ye nsa kira wo na obi bia so so ye gospel musician na asemi awo no na atwi no onya ne ho aduro no be fa na kutia no mfa na futuo minim de mu mutimi ye na obeka say ma me nkoboni ni oba bi me kwasode atia no odi nnuro sembia ne abayi sembia be ye niema ne intege rig ni yobi awoche obo mi di wo ba bi ye se wo kanche sori atia me sunsun fam ne honam fo oso apena na enlocate no Onyankopon awreto enlocate no obi biada odi bible akatekede gosu musician biada abe na just wo sori atia because of nukure bia ne ye machine wo hunu sama kanti no o ma physical or the spiritual na physical na ko ye ne wo machi aye kunsun bia awurade mu nanimu ase no mpa ne hontoma munja sam nsam funo mumubi na nye munya sam tantan no na ene wose mo kire wodo enne na wose gospel musicians mo kire wodo mumya dodo ya ho na ntidwutwa wo ye unia bi bone na wa wonim sa ade a wo de ye unia na ankoyi a make sure so abeje won fon so atom no wapa na chawo na mada odo ade ato aso na asumdue aye Nyankopon dia manko amagimani so abrabo mu nkomo ye ho aduro uhia me kroma frem akona akona besi hayi me sada me nsayem me ka bibi ne wani anje ho a eni die ni ahobrase kwan so me pa wo chew fa cheme na kasado do so emfonso ni hono a ebetimi apa kasado do mu wadaroma emfofo de be se chame do pa bomode so be subscribe to my YouTube channel no eye nana Obiri Yaboa TV once me me nipa me swetch dada na o chese de misi swetch ya maka seni aka mumfi mi to obi ntimi nto air condition ncheme manka mu bi mutire mu oden dodo munye na mbetimi ya supporters am support me ministry ni nyina so Nyankopon wo nham wo a wo do me do Nyankopon tutu anam nsi yi wo a wo time se sanwadwene na wo a wo pe me kra ko wo awurade mfa me kra ense sanwode na me nhira mo nyina